right motheletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM molaitša wa ka e be e le wona wo motheletšo wa motse community radio gopola gore lebaka e be e le go leta moruti ka sefela o fihlile tlou tša baroka magagesho o fihlile tlou tša baroka gomme e re ke pote gona ka fa nke ke monametše platform ke monametše platformo a tamiše motheletše kgole le kgauswi mo a ka beng a re theleditše a le gona le balli ba rena ke ba bone ba fihlile ka kapa radio gomme re kgone go fegolola se borala ka baka la gore ge e le mampia a lapile melala ke bolela ka professor Moremi tlou tša baroka go tšwa lefaseng la ga matlala ramošebo e le ruri ngaka ya borena ya setšo ke ya momogela ka sona sebopego se professor a ke go leboge malome ka kapa ke be ke go dumediše ke dumediša thata ba gešo ka mošate ke dumediša bokgošigadi ba tseta ba mošate ka moka ke a bua magagesho ko tamiša ka kua magorong a mangaka a setšo ka mokana ga bona ka kakaretšo re sa šie motho ke bue ba gesho ke ye go dumediša ka kua baruting ke sa šie motho baruti dibishopo di-archi ka moka bo mopapa re a le tamiša ka mokana ga lena ga re šie motho ge re bua ba gesho re tamiša ba etapele ka go fapana ga bona ba mekgahlo mešomong ya go fapana moroka wa letama ka kua dipetlele ditliniki meberekong re a letamiša magagesho moroka gore madumeki yao ba theeletše ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago balli ba rena ba letšatši nna re a letama ke ba dumediša kudu ka maatla malome ka kapa ke be ke bue ke dumediše mmogo le bašomi ba re šomago le bona ya malome ka kapa ke no rata go tsebiša batho gore ke ile ka ba tshepiša gore re gare re ngwala buka buka ye re ngwalago e tšwele ba ba ekganyogago ba tla napa ba letša ke tlo ba fa nomoro ye ba tlo letša mo go yona ge ba nyakana le buka ke buka ye ke ya bongaka ba setšo e swere bongaka ba setšo ka moka ka kakaretšo ka mogare dikagare tša puka ka moka di tlo le botša ditaba bophelo maele ka mokana ga tšona ka moka di gona ka mogare ga buka e tloga e swere tše dintšhi kudu tše e leng gore di ka tšwela motho mogola e ne le mangwalo a mabotse kudu a dikeletšo a dikhomotšo e ne dikagišo ka mogare buka e wa e nyakang o tla ria gore a tle a re letšetše ke tlo mo fa dinomoro mo a ka letšetšang gona goba email e leng gore a ka tla e berekiša gore a kgone go kry-a buka e ya bongaka ba setšo a tla kgone go tseba gobane kudu re rata go bona re ruta batho ka bongaka ba segaga bo bona ka setšo sa segaga bo bona batho ba swanetše go tseba gore setšong sa segaga bo bona bophelo ke ba mohuta mang gona dinyakwa tša segaga bo bona ke eng ge motho a le mathateng ga a nyako tšwa mathateng a ka tšwa jwang buka e ba gešogo o ka e bala ke ne nneta gore o ka se dumele gore o be o e fe bana ke ne nneta gore malapa ka moka a tla duma go ba le yona buka e gobane ke buka ye e swerego tše ntšhi kudu tše e leng gore di a diagala mo maphelong e ya go botša go wetše ka gare ga bothata gore o tšwe ka mogare ga bothata bo o ka tšwa jwang ke buka ye e leng gore e ruta motho dihlare ditaola maele kudu mo bongakeng ka gore re itemogela gore mangaka mantši a segaga bo rena o kry-a ba sa tsebe segaga bo bona mola e le mangaka a setšo jwale go nyaka ba tle ba kry-a buka ye ya bongaka bja setšo e tle e kgone go ba botša tše ka moka tše ba di hlokang January ke tlo ba le lena kudu nako e telele ke tlo e ruta buka ye ke tlo e ruta mo Facebook le tlabe le ntheeleditše ke tlo e ruta ka Labobedi ke raka Mantaga Laboraro Labohlano ke tlo ruta buka ye go fihlelela e fela e na le matlakala ona ga feletše ka mokana ga ona tloga ile a mantši ba gešo gobane re dutše fase ge re ngwala buka e ne le 260 ne le matlakala 260 re tlo le ruta ka yona buka e le tsebe
le be le ikwešiše le be le kwešiše setšo sa segagabolena a se yona e noši re ngwalang ke ne nneta gore mo January re tlo publisha 3 no re ntšhitše 1 then re tlo e lontšha gabotse semmušo batho ba tla ba e bone ba e tsebe batho ba kgone go tseba ka setšo ka moka ka kakaretšo e swere ditšo ka mokana ga tšona re tlo e ntšha ka maleme a go fapana batho ba tsebe gore setšo sa segagabo bona se jwang ke leboga kudu malome kaka ke go leboge prof ke go leboge mongaka no ke a e bona e tloga e šišitše wa tseba e šišitše gomme ge ba ka tekreela yona wa ba ka tloge ba gama wa tseba ba gama tsebo ene moroka wa tseba batho ba tsebe gore go gama tsebo kapa go ba le tsebo ke thuto ye nngwe ya bophelo ka moka o tlo o tseba dilo ene o ka se re go di tlhalosetsa batho wa re ke kwele ba re o tla be o ba tlhalosetsa seo se tsebago ga botse ebile o tlogo o swere buka ye le nna wa ke tla nape ke netefatša gore ke kry-a di-price ka moka ke tsebe gore ke bokae gomme ke kgone ke tloga ke hloka kudu mo lenanegong le ke le dirago le professor no wena ke tlo no go rekela yona malome ka kapa ikwa gobane wena o šoma le rena o swanetše go ba le yona o nape o itsebe e swere kore buka ye go ka e bala gabotse a go ngaka goba motho a ka go ropa go ka setšo batheeletše a ke re la mokwa wa ntshepiša gore o tlo mpha jwale ke ra gore ga a sa mphe ke tle ke bue ke motlale ke re banna sala ntshepiša jwale ga a phethagatše mara ke a tseba gore aowa o tla phethagatša ga se motho a go tshepiša batho dilo a se ka di dira prof baiti ba rena ke ba mongaka nke ke ife mmamolang ke a no dumediša batheeletše fela go no ba tamiša fela ya no ba tamiša nke le tamišeng batheeletše mma gorena ke a dumediša ka mo dipitšeng le gona re gona ra lena re gona ke nyaka motho ola mme ga ye go kuka ngwanola motho ke mo nyakang ga botse šule ka mola and then mme re tla mmitša mo a hlokagalang gona ka gore ola ke yena a tlogago a tloga a swere ditaba nkore ke lokiše se sengwenyana fa radio gona fa le go 96.3 FM moroka ke nagana gore re ka nape ra fa kgaitšedi ya rena sebaka mola nke e be ena a hlalosang and then mme a tle a fetole godimo ga tše kgaitšedi ya rena a di bolelago gone kgaitšedi ya ke kgopela gore nke ba go batameletše le kopelwana le o fawe nke o hlalose madume ke yao ke ya go tamiša gona le ka gare ga dipitša tše kgolo tšeo di kgabakgabago ngwanešo sealemoyeng sa Motse Community Radio wo le mmonago wo ke Professor Moremi nna ke nna ka kapa radio bao ba bonago ba ke crew ya Professor Moremi bao ba netefatšago gore a life ya rena e sepela gabotse ka mola le tlakaleng la Dr. Moremi kgaitšedi ya ka lengwaletše pitšeng tše kgolo ka morago ga poledišano yela ile go ya ba gona fa gomme e le ge le kwagala le na le mathata a mangwe a mantši kudu ebile le tloga le kgopela thušo ke a re re šakere
ke tlo go fa sebaka ngwanesho nke o nwala taba tša gago gabotse o re fa nnete o sa tšhabe selo o protected banna bao ba bonang mo a se ba go ga dithapo fela ke ba go lamola ge ka ba go ka ba le kgonagalo ya gore o mongwe a nyake go emišetša o mongwe letsogo maraga ke tshepe gore e ka ba gona taba ye jwalo ka yeo ngwanejo fegolola se borala mampia a lapile melala kua gae ngwanesho e no tšea nako ye o hlalose ditaba tša gago ka botlalo. nna ke dumediša batheeletši ka pitšeng tše kgolo leina la ka ke le hlokaina ke ile ka ba le bothata le motswadi aka mara e se bothata ba ntwa nna ke makatša ke yena ge ke rekile dieta tšatši le leng ke ile ka re ke rekile dieta ke sane le ngwane motee a mpotša re lapere dieta tše botse nna ga re natšo ka re aowa mama o tla ba le dieta tše botse ba nna ke sa bereke na aowa ka tšwa go yona tšatši le mama o ile a mmakatša le gona a nthela re a nkry-a ke dutse ke tituletše ke ti direla tše ke di direlang a fihla re aowa le go ka dula wa phetha ditaelo tšeo a go nente tlo go go lokela ao ka te khomolela tšatši le gona o ile a tla re dutse re apeile ra ja go sene bothata bana ba gae ba dutse ba bolela ka taba gore he o sentse gore o rutege o bereke go riegeng go riegeng ao motsadi ka a fetola nna a nrela re aowa wena ke nyako re tlo sokola ke nyako re sokola o tshwane le nna ka homola bašimena ba gae a senke ba fetola ka emela ka kitchen ka kgotsa tšatši le gona re dutse ka mmotšiša ka re kganeng wae motswadi ka o nrela ore o nyako gore ke sokole ke tshwane nago kganeng go riagalang o ntlhoetšeng a re nna ka go tlhoya o ile a bona mmatswale le makoti ba kwana na ka re kganeng o ra jwang ka gore nna a ke tsebe na a re gape wena o reletse mmene nna ke reletse mmatswalaga ka re jo awa nna ke di tsebe tšeo ka te khomolela ngwanyana ga ena a le gona tšatši lantse a se fetole le ena so ke ntho ileng ya mmakatša gore go riagalang so gatle go thoma tšatši le leng kwa gae go ne le bothata ngwanyana gae o ne le bothata ba gore ba re go ile go ba le mokgopha kwa gae mokgopha o le metsi so mokgopha o le metsi ba o inulla a ba fetše o inulla mama a tšea mokgopha o a o tshuma ga a fetše o tshuma go tloga mo ngwanyana gae ke ge a etšwa maboya dimpša ka motsebeng so o complaina ka tseba ga gore ka mo gare ga tseba ga gape go lla selo se no re so le nna ke a makala ka moraga ga mo ko gore ne re sa le ba bannyane go ile go tla no go nngwe kgolo kua gae go tla no go nngwe kgolo no gela ra laita mama a go tša mollo ra mothuša go tša mollo ne re sa le ba bannyane no gela ko gore ne o ka re ne e kokomoga so no gela o ka re e fufile gore go riegetšeng ka gore go thomile go tutla mollo go tutla phefo mabone a ba tšhaba le tšatši le gona re sa le ba bannyane malome o ile a tla le ngaka ga kua gae ga e tla le ngaka ya tla le cousin aka ba hlaba dikgogo le gona re sa le ba bannyane ba hlaba dikgogo tšeo go a hlapa ka madi ngake ya gasha jarateng mama ba rela mama ba re hlape ka ona mama a gana ra ona nka se hlape ka madi yake a rela re le rena re se ka hlapa ka ona aowa malome a tšea moeta o bja ka dirapeng moeta no monnyane aowa a te tsamaela mama tšatši le leng matšatši a ile le mengwaga e ile a tlala ke pelo a tšea moetola le ona a o pšhatla a o tshuma a re ke taelo ka mokgwa ba mmoditšeng ka gona gone wa tseba nna ke rata gore a kere le a tseba gore gantši re bolela le lena mosegare mosegare o boletše le taba ye nngwe ya gore o ne bothata ba gore masogana a ne le go se go dulele mo e leng gore tšatši nke o hlalose yela ya gore o ile wa lora mmago a dia eng ke ile ka re tšatši le leng ke se a dula le papa go ngwana ka wa bobedi ba ile ba tla gae ba kokota a ba fetše go kokota a senke ba tšea nako ka re ke ngwaga fela ba re ba tla ka lapeng o ampotša gore o tlo nyala so a re o botse bo malomago ka founela malome a re ae nna go ntšwale nka sebe date ka gore ke a moria ka re wa moria a re a re ge ke boa moria ke tla ke le botša gore ke tlo tlaneng aowa
ka mmotsa motho ka karao ba re ba tlotle ba bea date ba tlotle ba le botsa ba boa moria ene go tloga gona mo ge ke tloga ke re ke a metela tropo nna ke no kgamega ka montlong ka complaina ra ba kwa ntongwe lengwe ya shesherekana ra no lwa gore re lwelang a re tsebe o mo atikela ku ka tle ka botsa mama ga ke thoma ke re ke kopana le masogana ke kopana le ona o la ke tlogelane le ene ke kopana le masogana go ntitia a go lwa le nna gore ba ntšhetša digobatši fela malome ka kapa o re go ne toro ee Ere. a se toro nka se re ke toro ka gore ne le mosegare ke dutse ke tepotšiša gore gabotse go tiragalang wa le mama a fela a mpotša a re ke tlo tshwana le ena and then wa dilo tša ka dino tlhakatlhakano ka re ke nna motho ke nwang jwalana so ka bona mama ge ke re le mompeteng monyako o lebane le nna ka bona mama a no tšea thini mo kgone a e bea mo monyako ka phafoga and ne ke sa tshwara ke boroko ne no ba go tshwana boroko ke toro nka se re ke toro ka gore ne ke sa tshwara ke boroko ne ke sa dipotšiša le nna ke go tshwana boroko ke tsega gore mama o ra mama o ee oo wa mo tshepa mama nka se re ke a motshepa gore a ke motshepe nka se bolele so gore a ke motshepe ka gore ntho ngwe lengwe e ke llang go yone ke a go wena ke a mmotsa so mama ge ke mmotsa o ne go meemiela so ke a dipotša gore wa mama ge ke lela ke tla go wena a meemiela na a ke re le tlo nyaka thušo ga itseyaka ene ge le nyaka thušo le santse le bolele nnete potšišo shi wa mo tshepa mama na aowa a ke motshepe mama go ne le mantšo a morwedi yago a reng ka molomo wa gago wa ntšhitše gore o nyaka gore a sokole jwale ka wena wa boa o re o ile wa mo kry-a a enwa taelo wa mmotša gore go no swana le ga a ka nwa ditaelo a phetha dirang o tlo hlaka ka se lokele ke selo ngwana šo o bolela ka toro kapa pono ye a go boneng o tšea thini o e bea mo monyako ene mosegare o boletše gore go tloga nako yewe dilo tša gago ko di ile tša no hlakahlakana le go tšwela pele le lesogana le bele re le tlo montšhetša magadi la sentše magadi ke nyaka o fetolele polelo tše tša gore ngwana wo o tlo sokola jwale ka wena ke nyaka go bua gape nke o fetolele ya gore ka kapa radio nke o fetolele tša dipolelo tša ngwana o tše a di bolelago motswadi ya ka gore ge e ka ba ke nnete wa di tseba o be o di bolela godimo ga maikemišetšo a mohuta mang wana ditaba tše yena a di bolelang tšeo a ke di tsebe ena a ke tsebe ke lwa le yena ka gore nna le yena re no phela re le so ebile a go fete 2 days re sebe ka moka a ke tsebe nna le yena go le ntwa mo re phela ka moka batho ba re bona ntle le ntwa a ke e tsebe tabe yena e bolela ntle le ntwa mantšu a ngwana o a ke re wa bolela o le mo wa thieditše le mosegare wa kwele ge re nelele wa tseba mantšu a ke a tsebe a wa tsebe kgaetšedi aka mantšu a o reng mama o ne le go a bolela go ne le motho a tlhong a mokwa ka mogae ore wa ileng a mokwa lentšu la ileng a mpotša gore nna o nyako gore ke sokole ke tshwane le ena ne go ne bašimena ba gae ba babedi ga senke ba mo fetola ka moka ba re tu ba inamela fase nna ka emelela ka kitchen ka dipotša gore wa mama a bolela so tšatši le a ileng a mfetola le gona ke mmotšiša mo pele ga ngwanyana gae ka morela kare gane mama ke dirile eng gane wa o ntlhoile na a re nna ka go tlhoya o ile a bona mmatswale le makoti ba kwana na ngwanyana ga e na le gona mama ya mantšu a o e tsebe gore o na le mantšu a seng a loka mo go ngwana wena le kgaetšedi yaka wena o reeletšwe ka yena o reeletše ka kokwage sebelega wena o reeletše ka mmatswala mmago okay mara ye ya gore o ile wa bona mmatswale le ngwetši ba kwana wa e tseba le yona dilo tšeo a ke di gopola ke reng ke bankgopotse gore ke ka ngwaga mang ka gore ga a re dikgaetšedi tše pedi o mongwe wa se kgale thata a dula gae o tlile maria a kena technical ga ke tsebe gore o tla be a le gona ka ngwaga mang ka gore o no fitlha mo a ya sekolong go ya ka wena ga ke tsebe go le ntwa o e ka be le hlatse gabotse nna ke nyaka go tseba mo mama
ke nyaka ye ka mo go kgaetšedi ya ka toro ye ka gore o lorile goba ebile pono ya ge mamatši ya tshutshwana e bea mola o ile go phafoga wa e bona tshutshwaneo ka se bone selo mama ba le kae ka mama na se gona le go se motho mmago ba se gona na se gona ke kole o bolela polelong gore go gatlhana le masogana ba go ntšhetša dibolai ba go betha wena o ba riileng awa nna ke ileng ka dula le ena a sa mpetele selo ke gore na a dula le bannyana ga a dula le bannyana bala ba mokotišitše o tla go nna walo le ena o papa goki ga a dula le bannyana bala ga e tla go nna walo nna kganontelekiša ka koloi a ntula ke tšhabela ga gabo a gone nto ke mo direla ke mmotšiša gore ke mo direla nto ke ileng ka mmotšiša la mafelo ka re ga botse ke go dirileng o nkiša letsogo o ile a re ga mfetola a nthela a re why o ja diaparo tšaka o di tlhakanya le tša bana ba na ne ke hlatsitše washini le e sa oma ka tšea washini ka e tlhakanya le ya bana ka e bea ka mone gore balang bana a re wa o tšea washini ka o e tlhakanya le ya bana na ka re washini la ga ya oma so gwa thoma ntwa gona moo jwale mpotše mo kgaetšedi yaka wena go ya ka wena ge o lebeletše go ne lerato moo goba go ne lerato a go ne lerato a le gona a se lerato ke gore go nyoko mperekiša gore na a nyoko gore nna ke dule le yena a diretše a di dira nna ke be mosadi a go dula ka mogagage yena a tlhetle le maemo a nyakang jwale o kae gone bjale gomba le o gagage le tlogelane gane a ona ke tiketse gae ka gore na nkiša letsogo banna ba ka moka ba go papa ka moka ba ka ntle le gore ke tšhabe ke kitime ke te tšhabele a go ne polane gane ke petho e jwang eo ya gore mongwe a ba tšhaba ba kitime ebile ba kitimišo ka koloi ene le gona why taba ya go mmakatša kore why banna ba ka moka ba o dula le bona ba go betha a o gopole wena o ba tshwenya le ka nto e teng ke gopole ke ba tshwenya mama ga o tseba sese o mo tseba e le motho wa mohuta mang wena nna bao ba gage bao ba morago bao nka sedi a ke ne bohlatsi jwa tsona nna ke tseba wa pele o e leng gore o ile a re ga a tlogelana le ena ke gore ra dula fase ra moaga nna le kgatšedi ya gena ngwana number 3 wa ka morala ka re monna wa kgotlelela a ke re a go bete kgotlelela a kgotlelele koko ba mmetha ebile ba molelediša ka koloi bja sa mmethe jwale owe ke hlatse monna le o morapetše a re dilo tše ko go rietšeng tšona ka moka tša diphošo ke kgopela tshwarelo mara e se ditshwarelo tša gore bja meeting e be o be a kgopela tshwarelo godimo ga ditiro tša mohutamang awa ke tse gore be ba rianang wa re o thaetša mmago o waka o thaetša mmago nto ngwe le ngwe ebile o nyakile stene hleng le ga geno nna ke nyake stene hleng le ga geno a ke tse gore go bakiwa ngwana go riang gona mo go botšiwa mantšu a majwang mošimane la re ke kgopela se nna ke go tshwentseng ka sona ke kgopela tshwarelo re swarelane re be nto e tee o a sankane ko kwešiša re a ke sa nyaka ko gore re mo rapetše ra be ra nama maoto kgaetšedi bao ba morago wa itseba taba e ke nnete o reng wena o ganne lenyalo le o leng gore bo o sa bethwe bo o swere gabotse ebile ba go nyaketse stene ebile monno wa modimo a bontšha go aga motho ke be ke dula le ena magweng ngwana ka wa 7 month o ile a fetša a wele ka gare ga metsi a go bela so ga wetse ka gare ga metsi a go bela nna motho ne ke mora ke re ntshwarele ngwana nna ke tlhape yena a le busy le banyana ba ka next door mo Mamelodi re dula Mamelodi a se ne taba le nna ngwana a fetša a wetse ka gare ga metsi a go bela a khumuga sefatlhego le letsogo go mpele o ne 8 years o le mabadi a ntsheng a sa bonana a se ne taba le nna a titirela dilo tša titirela Mamelodi mara sesi wa tseba gore monna ga ri a dilo tšeo ka gare ga relationship o swanetše go biletswa batho ba go tseba ba molao ba mogalemo motho le ke ile ka dula le ena fase ka mohlalosetše ka re dilo tšeo di dirang a di sharp so motho le a zanka a nthetša o ile a kwata ka mokgwa a kwatang a ba nthela a re ya gae ka ke tlile gae ka titulela mo gae ka mora ka re ke tlo tla mo ke tlo nyakela bana diaparo tša marega a re o tlatla nna ge ke go biditše so ka titulela gae tšatši nang a mpitša a re tla magweng ke fihla kua magweng nna ke a kgamega ka mogare ga room ke tswela ka ntle ke boela ka roomong ke a kgamega ka mo founela ka re gape nna ke a kgamega ka montlong wena a o gona a re aowa ke dilo tša geno ka re ke dilo tša gešo ge di reng ge ke gore ke re ke a kgamega na so ka boela gae ke fihla gae ka tekela kerekeng ke fihla kerekeng ba mpha taelo ba re taelo go fihla o e dire ka mogo sorry
a re o e dire ka mokgwa le ka mokgwa and then le gona ra tseba gore a ka se nyake yena taelo e tlo go bontšha gore ke motho wa mohutamang so taelo le ke fitla ka kua romo ka e dira ka mokgwa a fetša maandro gare o nyokolološantšha le batho ka montlong na jwale mpotse mo kgaetšedi yaka o bo mo rata monno ne ke morata mama o re ka nako monno a e tla kgopela tshwarelo o be a le gona and then monna o go laetša gore le o mme ba mo rata ene monno o go laetša gore ba nyaka go go agela lapa ke eng se se go ganeditšeng gore o mo swarele motho le ke ile ka mo swarela go mo swarela ka boela magweng that is go go botsa gore ke ile ka boela magweng e ke fitla magweng mo rumo ke a gamega so ka mohlalosetša le mama ke ile ka mohlalosetša ka ba ka tšhabe ka re nka se dule ka mogare ga rumo ke gamega a ke tsere bothata ba ka keng ande bothata ba ka keng ka ke yena o mmereko ke a tšwa le bile ke botša ose mo ke re gape nna ke tsena ka mogare ga ntlo ke a gamega a o tshela a wa se nka ntšeela tlhogo a tetshamele ka dula mo monyako ka re gane wa ke tsena ka mogare ga ntlo ke gamegana ka mogare ga rumo ke RDP ba e ripile so go ne le batho ka mmasaide jwale mpotse mo kgaetšedi ke banna ba ba kae o dutšeng le bona ba be ba go beta ka morago ga oke ke ba babedi 3 ye ka moka ke yone e go iteileng yena ga se nkang titie tile ke ba babedi o ne bana le bona ba babedi o moteke ne le ngwana le yena mama ge o lebeletše bophelo ba sesi ka gore o alla ba re o tshumile mogopha ngwana o tswa maboya ka ditsebeng wa itse ba taba mogopha ya mogopha ke a itse o ka e karabela ka goreng go yona mama wa ya mogopha ke ile ke robetse ka kwa mo lefestereng go o ka re ke legotlo le re kgwaragwarwa jwale ke re ke topa seeta ke tlo itia legotlo le ke ra a nka le itia mohlomong tlo tšhaba mara a go ne magotlo ka mogae ke ile ge ke iša letsogo ke sebe ka fihla letsogo la ka la fihla mo seeteng ke re ke topa seeta ke a foša ka kwa lentšu le mpitša ba mpitša ka leina le reng lentšu le re bona motho a leng ka mo ntlong ke swere ke boroko e sale ke iša letsogo mo seeteng ka ra nka se tsoge nne mme be a fela nkomanyare o rata o hlola o tla re o hlola o kopana le motho mongwe motele a hlwa go tshošama ka re nka se ka kua ke kwa selo sewa ke kwa gore kutu ka mo ka moreng nngwe ke re ke nagana ngwanyano a ka ke re mohlomong o šitše ngwana wa ngwano a salle ke kwa ntola ge wa e re napile ke a homola e sale ke no swara ke boroko ke išitše letsogo ke be ke re ke topa seeta a wa furugo ge ke tsoga ke biditše mošimanyano mong ke re nthobolele lebotole o tlatše ka molapeng ngwana ola o tladitše ka molalapeng ga a tlo re wa ria furugo ke a tswa ke re ke kitimele o la berekana ka ra wa ntlaletše mobu ka molapeng ka mo gomme ke tla go patela ka tšhelete ya bana gore ke 400 ngwana ola ga a re o busy o feleletša mmereko wa gage o kopana le mokgopha ebile ke boa ka pela ke ra o tlhapa matsogo gore ke swere ke stress ke kgwathile mokgopha mono napile ke ra o se ka swara ke stress a ba riela o ene o a beile mo go ra gore o rietse rena ke la taterate ngwe kanyana ge ke re ke a kuka mokgopola ke mokgopa phofolo ke a o tšea ko o lahlela mo ko o lahlelang ko be re sa tsena kereke ke tšhala ka ditalo lahlela kua moleteng koko o letse o bona selo se re bošego a ka se bona nne ke se kwele jwale nkane ge letsoga furugo le sa tra e ntloelanya ka aowa a ke ribale a ka bona selo a ke nagane gore mokgopho o epetswe bo o epetswe ke rela gore toro ye o ile wa tsoga wa botša bana le ile la tswalanya go tseba gore selo se be se le ka mo keng aowa ka gore o bile le semaka sa toro badimo bao ba go bontšha semaka sa mokgopa ene mokgopa o gontswa le le re le o tshumile ngwana o tswa maboya ka ditsebeng o mmone ngwanoo aowa nna ke re no fela a ria so a re wa le bona ke le lenyana no fela a ria so and then ge ngwana a tsentšha monona ka tsebeng a re wa le bona wena ga go ne letšatši le o ile ngwara nkore ke bone ngwana ka gore o ntšha eng ka mo ditsebeng aowa bjalo a tsere ke nna batho ba ke katana le lapa la gešo thata go ne ngwano ba re nna ke a molala sa mathomo ka nako be ke kena kereke ke buile ke mo tšere ka meiša kae ena ngwano gore a phethe ditaelo ene sa mathomo go sa bereke batho ba basadiwe bona ba swara tšhelete o ba tšea o ba iša mo o ba išang bona ba boa gape o ka se mokuke ko mogolo ga a lapa a re ola a tsebe go tsebang ola o tlo moriang ka gore o lekana le wena a ke re motho o swantse gore ena a ba balele ditaelo potsišwa ka e rile ke meišitše go ne mo ke ntle a ke botšiše taba tša go moiša mama ke botšiša taba ya a ke re ba re wa bone o re aowa
wena o be o no bona pentša tsentšha monwana ka mo a re ke le lennyane ke mo lebeletse mara ke re nna ke le bono fela a re gago gape ke maboyana mang jala ke a bona ke re maboya go nyaka ile a mantši wa bona mara yena o ile ga a bolela re gape tsebetse jaaka ka motšea ka go ba le mo ke meišana jale o tšo lapa ko o sepetse o ile toropong a ke re go ya ka kwešišo yaka ge motho a re a tsentšha monwana ka tsebeng kapa ka nkong a re mara ke makatša ke dilošidi di a tšwa ka mo ke nagana gore mohlomongwe jwale ka motswadi go swanetšeng ke be go bile letšatši le o ileng wa re nkore ke bone gore na o bona eng kapa ntwa o bolelago ka yona ke ntwa mohuta mang jwale go ra re wena bo o no tsamaiša ngwana gore a nyake thušo ka ntwe wena o sa e tsebeng awa ke re dilo tše nna ke di bone ga botse no fele ga ntše a bere ka no fela ra ge gape ke tswileng awa gape ke tswileng a ke re a se dilo tše ntšhi tše di riang mara nna ke tswile le yena ra tsamara mothong gore a yo phetha ditaelo yena a boa a ya boela toropong a re yena o tsamaya masioneng ko toropong ene motho le bola dikereke ka maina mama kere mara motho ge o lo mogolo so o botša motswadi ya gago tšhelete e swara ko wena motswadi ya gago a sene selo a go tšea go iša moo ka tšhelete ga wena o tšhentšha gore mamang a kgone go kgona mamang gape o šetse o lekana le nna go ne ka mokgo nka go riana a go ne ngwane o ba re le yena o ke motšere self le bana ba butaka ba ne batswadi mara le nna le bona ke a ba thuša ka tšhelete tša bona le bona ba swantse gore le bona ba se ka no lebelela gore ba hufa ke tšhelete tša bona o swantse o ba balela ditaelo ngwana wo o bolela ka taba a noga e kgolo ye e leng gore le ile la le ka go itšhuma go a diagala go diageletseng ka gore ke no kwiša re mohlomong yena ga e tlhalose bokaone ka rebe e sa le ngwana ka mokgwa bolelang ka gona go diagetseng ka noga eo jale a bona go le motho gore o tlo kgone go thušega le badimo ba go thuša fele o bolela nnete a se ka no re e kgologolo aowa o e beile ka be no ba engwe e kanyana jale ge ntše re go tša mollo a ke re mollo le go a tima go ne le mašaša re tšhuma mašaša gore re kgone e bona kere jale ge ba e bona e fetša ebile e re timeletše be ile e kanyana nnyane be le itšhuma le sa e bolaya be re labe motlhagase o ile a tšhaba ra tšea mašaša ra tšhuma gore re kgone e bona ya fetša e re timeletše yeo ye kgologolo yena e bolelang ya maaka eo e iše ka mo ne ke sa le ngwana mara ke e bone ne ile e kgolo ye ntsho nogela ke ile ka re ke sa ne le ngwana bobedi ke ile ka tswa ge ke tswa nogela ke ile ka e bona gape mara ke e bona mo tseleng e le e kgolo ye ntsho ka nako ye o e bona ebile o re e tšutlile moya ya be ya tšhabiša le motlagase e be e le wena le mama le mama ne ile nna le mama le ngwannyana gae Georgine sorry nkotliše tshwarelo bageso wa ebile o ka re o gona mara no gone ne ile gola ke re mama ne ditse mo ntong ele mo motong mo ga bona mo ida re ka petšo emampele re foune mmo kgaitšedi ke a go dumediša Motse Community Radio pitšeng tše kgolo thobela rona ra lena ebile ke kgahla ke gore o founne mo o theeleditše ge go ngangišanwa ka noga ye kgolo le ye nnyane tiragalo ye ya noga o a e tseba noga gona e beile ka kang be le bona o ka re keng a o kwagale gabotse be le bona o ka re ke dilo tše di tswang kae wena bo bona o ka re ke dilo tše di tswang ka gare ga casete casete la galela ya tape ela okay nke re mo founeleng ka ye nngwe founu re kgoneng go mo kwa gabotse re kgoneng go mo kwa gabotse magagesho kgaitšedi go ne medungwane mengwe mo gae bosana le ya nkwa
o re taba ye ya noga le be le bona o ka re keng be re bona ka re ke dilo tse di tswang ka mogara cassette yela ya kgale e nnyane e napile ngwana ga yo monnyane wa moshimanyana be sa lo monnyane a ra wa nte ke noga ka gore jwale o ba khapha mogekolo mongwe wa bona re rena re a tjorjwa le yena aowa mama se fete molao mama o fetile ga se tjoro o fetele re bone re mshana la pile wa ibona ga ibona mona la pile sile ye makhoneng ge ye makhoneng e be ile nyala ke ye makhoneng mona ile ra tloga re mama bona mama ga tšika ngola mogekolola wa sepele re a tšika ka moka ra kgotsa re sa kgotsa ke ntho e black ka mokamo ge re sa kgotsa mola pele mama wa re sa re a kgotsa motlhaga se wa tšhaba awa mama go tla mollo re ne parafina a tšhela parafine mola masaseng wa tuka sa re wa tuka sa ile re o nyaka dilo nogela ya tlala setala mo go ne setuptswana ya tara mologa e tlala mola re sa re yo bona e godile ke ka e re tshogile ya re time ye timelle emapele ge le bona e be e le e nnyane mara ge nako e no bentše e ya le lebeletše noga ela e ya kukumoga go kukumoga ga yona ya ba e kakang ya ba ekwa okay go ra gore mohlomongwe go ka be go diagala gore ka nako ela e šetše e kukumogile mama ga e bona o e bone e sa lekana le ntwela ya theike ka mo alright tše ke taba tša kgale a re tseneng go taba tše di riegang ka gae ga joa le kgaetšedi yaka thušo ye o bonang gore ba ka gae ba e hloka o bona ba hloka thušo e jwang ka gore ya noga wa e hlatsela gore ebile gona ne ebile e kgolo o bona ba hloka thušo wa mohuta mang kgaetšedi le sa le gona yelo kgaetšedi ya ka dula style ka moweng ke re kgone go kwana le wena yelo go ne le mašata mowe a e leng gore ga a bosana mo ditsebeng tša rena kgaetšedi yaka a gono mongwe bula lebati mo e wa le bula man okay ke ra re shapo go jwale na nke dilo ka moka ga tsona di dule style mo leng okay nke dilo ka moka di dule style wena go kwagala gore ka morago ga gore go bonagale mokgopha wa phoofolo ye e rileng ke moka wena o ne mathata a go tšwa maboya dimpša ka ditsebeng ebile go na le medumonyane mengwe ka mo ditsebeng ka mo o ka re batho ba opela o ka re go dia jwa o ka re tlhalosetša gannyane ka taba yewe tabe ya maboya ka 20 ka re yagile ka 2011 or 20 man ya so mama re yena o di kwile tso bosigo a kere ka re bona mogopong so ga re bona mogopong ba o yepetseng yena a fetsa a bolela gape mogopong nna ke o kwile bosigo ka mokgwebo go riega ka gona wa re tlhalosetse mara nte ntlabileng ke ga tea mogopong kwe a ile o tlhomela gona ka mojarateng ka magae mogopha o ga le re o be o le metse gante o bo le metse o bontsha gore ba setse o kore o kolobile o bontsha gore nto o ka re ba e tlhabile banape ba e apela gona mo gaufi le lefestele e napile wa kgona go swa mogopha o a ke tsebe gore o swele bang kare o ne o tserana o lahlela kua meleteng kgoneng e napile wena wa itemogela eng ka moraga fawe nna ka 2015 be ke bola ke loto so tlhaga be ke sa dule gae ka fihla gae ka rera mama ka re mama ke kgopeleng ke re o bona motho
ke nyoka motho nko ko te check a bona wa mama nkapa ebile a nkapa mola o thoma makala gore wa o nyoko ya motho nkara o ke bola ke loto e ya tsebe so tso ke lemoga ga ke fitla kwa ba bolela ntho go lengwe motho a mpotsang dilo o re yena wa di tsebe wa bona di tseba ke mang ke mama o re yena wa di tseba na pele ba mmotsa gore ga wena ba go fakile moleko ba mpotsa gore ba mphakile moleko a mpia okay pele ke thomo makala mpia bole ke gopola mola gore kana ga e ba ikirile ra kra mogoba so wa go ile wa feta ebile senke ke tsela hlogong ya maboya ka tsebeng o ile di tse fitlha ke re ke hangwa ka tingwa ka mo tsebeng ke le tsa o sa ke gape bona ke re ke dindo tse tshweu o ka re selo se se bodileng ka maratse be ke ntsha mehle ke hlotlholla ke tsebe ke a go re ga botse ka mo tsebeng o ne ntenya ka ngotho ke ntsha ke maboya gape bone ke maboya le ba mputseng kwa mothongola pele ke botsa mama ke re mama gape tabe ba le nna e thomo mmaka tsebe ke thomo ka re ke tja serious ba bona re ke tswa wa mama senga e tjela serious ile senga bila sa hlampusha gape ile senga le bella nkane o re mama ga senke a itjea serious mola mama a re o go tsamaishitše kae wena ka bo wena wa no boela makgweng wa gana go pheta ditaelo e senga ntsamaisha felo nna ke tetletse gae ka bonna ka tla gae ka re ke a motho emapele le mo bekile be ke shota kgaitsedi ya kae mapele ge wena o itla o botsa mama gore o ya mothong ke ka nako la o bolaya ke loto a kere jwale ka moraga gore o itemogele gore go na le selo ka motsebeng o ka re se bodile ebile o ka re senya ka go tswa gomme ge o tsentšha monwana o tswa le maboya a dimpya o ile mothong o ne le mang go nyaka thuso mabapi le taba ya maboya ke ile le mama mara a senka re wa nkisa ke nna ke ile nkaya ka re ke nyoko ya ka botse ke bola ke loto ko tseba gore ga botse ra nkana awa kgaitsedi ya ka ntheletše o teikwe a kere o tlile gae o bolaya ke loto wa botsa mama wa re a re ye mothong ge le ntheletše kgaitsedi yaka ge le fitla kua mothong ba go botsa ditaba tše di rileng tše e leng gore mama o ile wa di tseba ebile ba boa ba go botsa gore ba go bethile ka moleko wa mpya a ke re o boletše jwalo jwale ke botša gore ka moraga gore o tsebe gore ba go bethile ka moleko wa mpya wa se itše serious tabe up until o tlo bona o e tswa maboya ka mo tsebeng wena jwale ke botšiša gore since o thomile go tswa maboya ka mo tsebeng ebile o a bona o ile mothong ga kae le mang o nyaka thuso ya moleko wa mpya awa mo ke ile ke nnoši mama sentha ya le nna mogate ke ileng ka rang khape o ka moleko wo wa maboya a mpya mama ga senke a no ema le wena la ya felo awa senka no ema le nna ene mehle ke a mmotsa ka ra botsebe ya ka gore ga ke dutse le shateng e sharp maranka no bula ke nnoši gore ya duma go gore o ka re go bolela something go a duma ka motsebeng prof Mothushu kgaitsedi yaka wa motshepa mamago a be ke motshepa go nyola aowa ge le sa tshepe mamago le nagana gore a ka ba dira eng gore ka dilo tse di riagalang ka ge re ramotsa a di gana ke bona o kare ba mo fahla ore go riaga nto ngwe le ngwena kare o no phela re yena wa e tseba nna a ke sa kwešiša ka yena kgosa ga re sa motshepa ke rela gore le tshoga gore mama a ka ba tsoga le tshoga gore mama a ka ba a sepela le batho ba seng gabotse ke nyaka go tswa le nyaka thuso ejo nna ke nore o sepela le batho ba seng gabotse ba ka ba mmerekiša ena a sa tepone alright kgaitsedi ya go emiša letsogo ka mo wena o ke bona o emišitše letsogo mang nna ne ke tsamaya ke dilo mo sefahlegong ka morago la gore nna ke tsamaya ke dilo mo sefahlegong di ntsamaya le mo mmeleng ke robetse so
e ke ntse ke robetse ke fele ke phetha ditelo ke re gane wa ke tsamaya ke selo ke tephofora o ka re ke tanya ke malepo ke tephofora le ena ngwanyana gae o complaina ka yona tabe ya gore o tsamaya ke dilo mo sefahlegong so a tla bolela re mara ntho o ka re ke setshito so ka motse ka re le nna ntho e fele ntiragalla so di eme go njwale di ne nako gore mo mosegareng di ka ntsamaya ga tee ore di ka ntsamaya mosegare ka moka malome ka kapa wa tseba ke nyaka gore ke kwešiše taba ya bosesi gore ke tle ke kgone go tseba re bosesi ke ba thuša jwang potšišo ya kaši a se etelele no ba nnyane ga botsana kgaetšedi tšaka o mama le tšhoga gore a ka be a se leka goba le tšhoga gore o sepela le batho ba go se leka na nna ke nagana gore ba ka ba mmerekiša sa tepone le thomile go bona neng gore mama a ka ba berekišiwa nna ke thomile mmona ka ge ke mmona ke molora ke bona a tšea thini a e bea mo monyako wa ka le ga a tlompotsa gore tšatši le leng ge ba tlo mo kokotela mo ba mo kokotelang a re ga ne segale re tlo nyala ke mo ke thomileng gore aowa nka se re ke le ngwana ga ga tlampotsa mantso a mogoto mapele a reng a re ga ne segale re tlo nyalwa o ra wena o botsa wena o ra yena a re o tlo nyala o ra yena wa mpotsa o re nna e segale re tlo nyalwa tšatši le ntse nna a etswa mo kitchen mo lebating la kitchen a etswa ka moteng room a tsena mo lebating la kitchen a ile tswelela ka e le ge go be go diragala eng a wa nna ke tsebe gore go diragalang go be go ne le mang tšatši le ne ke nnoši le bana ba ka ba bannyane ga botse dipolelo tša mama di ya go tlaba nna di a ntlaba bale le gongwe bale shu o re yena ga senkate ke mo ke makalang gona mo kgaitšedi ya ka mo mogaleng ke dipolelo tše dife tše e leng gore di na le go go makatša tše mama a nago le go di bolela go se se ya go kapa go wena ke tše ntši cause o kgone gore rena re tlono swana le yena ka re mo kgomo ya pelega mo tlhako ya pelega tireng ya morago tlono gata bjale mo ke sa tseng gore o ra goreng gona mo ga šala re botsa gona so ye nngwe ntle le ewe ye nngwe no ke ra a re tsenelela ka mantšu a re botsa gore rena re ka no ikgogomoša ra ria mara se sa re tlono swana le yena ekwa ga šala a le botsa so le ba le mo dirile eng lena ka re maybe ra mmotsa selo mama ke motele gore be re mo nyakela stene re mama re go nyaketse stene o nyaka stene ka re go ntšale o ka mo kgwene o gare bonnoši ka molapeng le go ka o ne o nyaka stene ka re ka mase ga borena and dilo tse re di bona ka mo wena re botsa ka ge ka mo go ne banna so a re go nyakela stene nna ngwana ntatelang le yena re ile ra reka stene seo so mama senka ya go bona mo go segolene o no fela dutse ka mola mara rena re ka mo gagago yena o ikela mae a ikelang ge o re o ikela kwa ikelang o ra kae a ke re go njala a dule gae okay le go tloga gala a sa dule gae mama alright a gone molato mama wena bana ba wa ba tshepa nna ke a ba tshepa tša boloi tsona a ke ba naganele tšeo dilo tša mokutong ke a ba tshepa nnete ba babedi ba bannyana ba a ba swane le bašimanyana ba ne le bothata ba mohuta mang kore a gone nto e leng gore go e bolela ba go kwešiša go swana le gona jwale ge ke bona gore bo a buta ka ba jwang kore ka ba le bona ka re bothata bo boleng ka molapeng nna ke sale ke no tloga ke bo kry-a ke gola ke bo kry-a bole ka molapeng jwale nna bothata ba eng mama kore bothata ba malwetši ka molapeng le bo malomage ba baleng ga botse ba sa hlokomeleng ka molapeng ka ba botsa ka re lena bana baka le bana ba butaka ke re bona ba ne mme a ba ne tate ke mma go bona rena re tepopeng re be ngateteng dilo tse di leng ka mo tse di nyakegang re tepopeng re kgone go thuša lapa le la kokwa lena gore le bale ba bagolo bale ba tle ba sokologe rena re ento ngwe le ngwe ka mo re se ka tlho re sa ba lebeletše ena wa bolelang gore nna a di ame rena gape ka mo nna a se ga borena ka mo ga bolela le wena o ri a so ya ke gore ke bolela nto e leng gore le baagišane ba ka ba e tseba wa go gona jwale ge re bolela so ba re thaeditše wa go topa ga bolela le wena a ke tsebe gore nka palela ke bana ba ka ba babedi le bannyana ba babedi ka kwana le bašimanyana ene lapa la buta ka leswere ke nna jwale le ge e le gore ba mpitša ba re tla gona jwale bothata bo gona ke kgono ya ba le mathateng ka ba lokišetša ka molomo e seng ka tšhelete jwale mama nke re fete mo o motswadi ya bana ba kheakere ke nyaka go go bontšha se sengwe bana ba ke ba gago ke baka
and then mantšu a ba reng o ne le go ntšha ka molomo wa gago a kotsi le ge o ka tlho o kwatile ga kakang ga se mantšu a o ka ntšhang o botša bana ba gago ka baka la gore go sasa ka nnete ge e ka ba le kgale ba tlo itshokolola jwale ge ba sokola ka nnete bona ga ba sa tšea gore ke bophelo re a sokola jwale ka batho ba bangwe ba tepotša gore ba sokodiša ke polelo tša gago tše wena o di bolelago nna bana ba babedi ba mpalela ba ne le gore ba re bašimanyana ba le ke bomama Spain mošimanyana a leng toropong gona jwale o rate gore ge ke complaina mo go wena ke re gape nna ba mpha problem eso a re wa ba lema o kry-e le gore wa mpotša ke mošimanyana a re wa ba lema ge ke llela mo go wena wa ba lema o kry-e le gore ke mmotša ka tšhelete gore nna tšheletane ke e swarang ke 350 ge ke e lata ke tseba gore ke a e lata mara ke tlo ithekela se go šetse go tlile di-complain thata ena wa o sa kgone o ithekela selo ge o e lata a ke re ba go tla go botša gore a go neng ke kgopela gore bana ba ka banya kokera ke kgopela gore a go neng eng ka lapeng ke aya ena o no go lokile mama ene be a graduate ngwana ga maloba ngwana gage ke mo file 500 ranta a sa nka e buša le go no sa nyaka o moadimile aowa ke rekela ngwana a le toropong ene ngwana o nna le ga motšea mo a mpotša gore ngwana o toropong le gona jale ke tlo alafiša motho jwang a le Boksburg nna ke le mokgobokwane ke sa bereke mama nna tse dintše ba nkgatelela mara ke ba bagolo polelo wa ka wa tseba re godimo ga mama godimo ga mantšu a o ne mantšu ao ba te thomela nna ebile ge ke le motswadi a bona mohlomong ke ntšha mantšu go kaone a bona e leng bana a le boima nke beng ke botša ke bašimanyana bale o bane le go botša mantšu a bohloko le wena ke na bašimanyana ba babedi mara ba aowa ke nyaka re bolele ka ba bona ba babedi ba mpotša mantšu a bohloko thata a go swana le ya mafe mama a ke re o kry-e ke no bolela le bona mohlomong ke ra go tshwanetse re die taba ka mo ba re go ne banna ka mo ke ba re mara jwale ke ona a bohloko ona o mama ba kgona mpotša kore wa tseba re ke nyaka mantšu a e leng gore ba kgona go go botša ona a be a go dule pelong a bohloko ka mokgwa o bolelang awa e no ba mantšu a mantši mane kore go le o motee o swere lapa lela ke o motee ka mama ke le swere mama wena ba taba tše ntši a ke gane mama nke wa bona le go ka re fa mabedi kapa le le one ka gore go no re ke ya mantši o sa a kry-a kwa bona re ya ba botiša ba re botša gore wena o reng wa tseba keng nna gona bjale ka molalapeng kore ga ka belegola gore ke be le ntwa mohlomong ke ria kore ke go tše le batho ba banna ka molalapeng ba go hloka tshela kore ba ba nthobiša ka taba tša bona tša maaka wa tsere mama ke re bona bele le dilo tše bona ba di bolelang forobo malome a bona a kere ba bolela mara nna ka lapeng la gešo a ka tlwaela tshele le maaka and a ka tlwaela gore gona bjale ge ke dula le bona ke tlho ke re mohlomong ge motho a boletše metlae ke tšee tabela ke ebie ka mogare ga pelo nna ke tsebe ke elwa le motho ka o tše wena o neng le go di bolela go bona wena o di tšea jwale ka metlae gore a wa le ke swaba metlae le bona ke sega le bona mara ke tsebe gore bona ba ne le mantšu ka mo le dikgopi le gore bona ge ba kopana le mathata le go itaola ga bona ba itaola wa Johannesburg o ya ka ya ke go botsiša o tšea ngwana o iša ka monna ke go botsiša mara wena o ntlogela ka molapeng ka mo ke rianto nngwe le nngwe ene bona ke bana wa nna ba buta ka ba sa bone gore ke ne probleme ka molagare ga lapa le bo mogadi ba ka ke bona ka molagare ga lapa le bona ke bona ba neng ke nagana gore mama bohloko ba bo kweleng ke nagana gore o sa kwišitše o ile a tlhokofalela ke bana ba baifo ba bašimanyana ke nagana gore ke bohloko bo le ga moko le ga bolela ga fetse go bolela o kwatile o tlhokofaletše ke bašimanyana ba ba nlatelang morago ga banyana le bašimanyana ba baifo o fela pelo le ge gontšwale ngwanyana gae o ile a mo thuša le nna ke ile ka bona gore o ile a mo thuša ngwanyana gae o ile a omanya mama ka bolwetši ba gage bo boitseng a morela re mama tsamaya tleliniking o tshwane le ba bangwe basadi o kgone go phaka dipilisi ka gore o tlo bajo o tlo ka ke mang mama a rogana le ngwanyana gae ba fetse ba topa mapaka ba omanyana o a gae a tšhaba ngwanyana gae a tšhaba mama ga mošimanyana gae a fitlha mama a re nna ke re o swere ke bolwetši bo boitseng nna ke a moroga ka founela o ka motse ka re wena mokete kganeng why o bolela le mama a boa a re nna ke moretše kare e se nna na ande nna senke ke bolela ka bolwetši ba mama bo boletše ko wena o mokaeta ka mokgwa mokaetang ka gona nna go ya nneteng tšeo ditshele tšeo tša mengwage o bona ba e tsebang kore nna a ke mo go bona a ke mowe ande a ke sa tseba sele dilo tše ba mpotšang tšone a ke di tsebe ka gore nna a ke mo tsheleng kore gona bjale bona ka tshele bona ba e bolelang kore ba no ntlapa
ke re nna go thoma ka bana ba ka ba bashimanyana ba babedi le bo abuta ka le bo mogadi baka a ke ne ntwa go bona a ke ne ntwa ene lapa la gesho ke le hlokometse a se gore ke fetsa 2 days ke sa e ka bua gare ga lapa okay marna re gopela le khomoleng ga nnyane ga itsedi ka mo mogaleng ke kwa o ka rona le polelo mama ga pula re botsa re ka kua lapeng la gabo o no phela a re botsa ka lapeng la gabo ga nna ga borena o tlo go nyakane ona ena a rutse mo a rutseng ka kua nna lapeng lela la gabo a re robale number 1 a re robale le ena wa di tseba nna re nyaka thuso mo tsa gore mang a ba le tshele le ba buta ka le boeng a tsewa nna a di re nyake tseo go sa robale ya batho mama go ne putsišo sheng ga sa robala e kae a e bathong a nyake thuso ke ba buditse ka re go sa robala o sa kry bophelo le mosadi o kgone o swara tšhelete ya kua go bokakapa ba go thuša re ba ka ntle ba kgona mama ba naga tša ka ntle ba kgona mama mama nke o bolele o gomole and then o bolele a re gane mama tshele mama re gopela gore o theletša se meeting wa family a kere mo re nyaka go thuša wena re nyaka go thuša bana ba re nyaka go thuša lapa la geno go ne le potsišo mo e re ge bana ba ba bolela le wena ka dinako tsotlhe wena o dula o ba botsa ka lapa la geno ba re na ga bo bona ba tlo ba le ga bo bonaneng ke potsišo sheo o bona ba kgona go mpha molao mara nna ke ba botse go ba ya kae ba tswa kae a ke re ke ba le nna ke bolela le bona ba nya go nthaetse nna ke fata wa ka motse o ileng gore ba tlile ba kgopela ba kokota gae ba bolela ba re kua ga go dule motho ke sa itirela wa ka motse ene ka mo ke leng ke sa loga manwa gore ba monno a kgone o fetša le bona ba nthaetse ba re ikela mo ba ikelang ge ke bolela a ke bolele selo ba re o reng wa tseba re ke rata gore mama ke rata gore ge o fetola selo o se fetole mama theeletša a re kore wa tse re ke nyakang o bolele o fetse o gomole and then ba kgone go bolela bana ba and then re kgone go bona rena re bereka re ya kae wena o lebeletse go te phatela motse bana ba ga go šiba ke bana ba ga go ba sa dula ka ga geno mo te phatelang gona ke yo ba ga bo bona go ba bona ba ka tsogile ba bile le ga bona wa kwa kgaitsedi ene ngwana eno dula ile ngwana a bolela le motswadi wa kwa kgaitsedi aka kgaitsedi mogaleng go go tsheditse e bile o kwaletse molomo ba re ga bolena ke gona ko yena le fatelang gona gore le be le legae ka ge rena be re monyaketse setana gore re yena a senya go fata gona mo a ke re o nyetswe na mama ga a nyala o tshaba le botsa nnete mama ga a nyala ba tlile ba kokota ga a nyala ke motho ba tlile ba kokota ga wa tla ragane ga wa tla malume ba tlile ba kokota and then di-family ga senke di dula fase tša dumelelana go a ke re ka nako nngwe kgaitsedi ya ka e mapele le wena o ka re o wabetse mama ge go e ba le dipolelo tša magadi go a bolelwa and then motho a ntšha bonnyane bo a boswereng ka nako ngwe o tla kwa ba re kgopela le bana godimo ga se monna sentše jwale ke botša gore ka nako ye mama ba mo kgopela go bile le polelo ya gore di-family di kopane di bolele di lokolle mama gore a ye bogadi be ba tlile o tseba okay and then mama a ya jwang bogadi di-family di sa bole o ge ba etla go kokota ba ntša tša dula kowe okay prof ka gore mmago lena o nyetswe lena a la nyaka go tsamaya le yena go ya kowe batho ba le ba ile ge ba etla go nyala ba re nyaka ngwetši nnošiseng le bana ba gage ebile mo senke ba bolela yo ya gore ne ba tlile go kokota ba tlo tseba ka lapeng a ke le botseng koko le bana ba koko
ye le riang le bulela manna ba gore a tsene ka gare ga lapa la ga bolena ntwa ka gare ga lapa e tliša madimabe matshwenyego modibu godimo ga bana e thuba manyalo senya mebereko e a boa e bulela baloi le tsenetse ke baloi ka gare ga lapa la ga bolena ene koko bana ba ga ba go tshepe ene gore ba se ke ba go tshepa sorry go nyakega gore kokong ko phethe ditaelo bana ba ga go balla ka wena le wena o lla ka bona jwale gore re lena le ba bararo le swanetse le phethe ditaelo ka lebaka la gore le tshwenya ba bangwe bana ba e leng gore ga ba gona ka gare ga tabatši lebaka la gore bana ba kokoge wena o ya go dula mo o dutseng o ba tlogele morago ke eng aowa ba tloga a buta ka o tloga fetotse a re ge le tlo boa gape ba kgopetse bana ba re ge le tlo boa ke gona re tlong go dumela ka bana ka gore ge re ka lefa bana ka moka a le tlo go fetse re le neela mosadi o gore a tswa a dutse ka gore monno o dula a nnoši kua go ne motho ka molapeng mara ge le tlo boa gape ke gona re tlong go dumelelana le bana wena o dumela go tlogela bana ba gago morago wa sepela o nnoši nna mo ke dulang a sekgole re kgausi le kgausi re bonana metlhele ke kgausi mama a ke dumele go ba tlogela a ke dumele go ba tlogela e no ba ile gore ba ile ba ra ba re ba kgopela bana ba re aowa le tlo diega tšatši le le boang ke nako re tlong go le neela bana ene ngwenyano ge ntse ba bolela ka mokgobe a se gona ke re mo ditabi le nna be ke se gona be ke sa bolele le bona ba mpoditse morago gore re ganne ka bana wena ka gore ka molalapeng a go motho ke mogalabi wa gago fela o ka nne wa bana ba ba dule ka mo ene re bonana metlhele nna le o re dula ka moka ka ra re dule kgole le kgole jwale ke kwa sesi mo a re o nyaka stene sa gabo sa gabo bjang se sa nyake ke mošimanyana ka gore nna le mošimanyane re boletse ka stene se kare ka gore le ba babedi wena tšea stene se segolo se mogalabi wa ka kane ke yena nnoši o monnyane re tlo dula ka mo gomme wena o tswele pele ka stene se re fele o seria gannyane then ga bo ba ke kae ke ka mo ga mogalabi ke tlo dula le mošimanyane wena ka mo le ka mo ke leng ke tlo dula le mošimanyane o monnyane gomme sela ba beng ba senya ka mathomo ga ba ntšha le selo se bereka ke mošimanyane ke sa gage o mogolo a ba ntšha le ge e ka ba sente ebile a ba epe toilete ebile a ba foroma stene mošimanyane re a kwana ke yena a seriang ra bolela gore nna le o monnyane re tlo dula ka mo ka gore mogalabi wa ka ko mo teng kgaetsedi ka o emisitše letsogo mo re kgopela lefeng o microphone re na le bothata kwa gae ka ma 25 mehle ke ile ka bolela le ngwanyana gae re kwa mo godimo ga masenke gore ku mehle ge dikgomo di feta go ne dilo gore ku mo godimo ga masenke mehle ga gona tšatši la ga botse kgaetsedi ke a timela le bolela ka gae mama le yena o ka gae o re mo go ne mogalabe ka gae bona wa tse re go diragalang prof a ba dule pleke one batho mama ke sa tlhalosa mama e manyana batho bake ba dula ka ga bomma go bona ga bomme o and then mmeo o dula gona mo wa reng batho ba tlile ba kokota ba kgopela yena and then ba re ba tletle ba re ge ba feditše go munyala then ya ba gona bana ba iya jwale ke mo go dulang mme o dula bogadi ba dula ga bomme o a ba dule pleke one ba dula it's a one village but different homes ke go kwele ke nyaka go kwešiša mo malome ka kapa ke re malapa ke a mabedi ba dutse ga bomma go bona mme o dutse mo a dutseng o re a se kgole bana ba re mme ga ba mo kgopela mme o re ba nkgopetse ba re ke tle ke tlogele bana e le ba ka gae jwale mo go ne go loišana mo ene mo go neng go loišana go nyakega ngaka ene ngaka shi ntho le e dirang a e tlo fela ga botse lapa la ga bomme phejane ya geno mo ba soganeng ka yona koko ke bona re ba latelana ba jwa mogopolo e le ba babedi re ya go alafa bo malome lena le leng ga botse modimo a le šireleditšeng gore ba loileng bo malome ba palle ko go le loya le ya go bereka motsola le dulang ka go ona
mme re ya go hlapiša le bana ba gago re ya go tloša seo batho ba go dirisang sona se se go sa nnete ebile re hlapiša le bana ba gago gore le wena gore go ba lebelela o ba bone ka leihlo la nnete lešata le le leng gona le ne le mokgwa lešata le bitša lehu ka gae bana ba gago ba nyaka go ba le tšwelopele ga ba tlo ba le yona dilo di hlakahlakana gonjwa le wena o malapeng a batho ge ba ka re ba nyalwa bo nyalelwa kae awa eo ke e ke feleng ke bolela le mogala jwa ka kere di a o fetse ka gore ge ba ka re o motho e wa nyala e tlo ba sekobo ka re go tlo kosa gore a nyalele ene ye nngwe gape ye wena o felang o e bolela le mogalabe potšišo ke gore lena le nyaka go ya mo mama ile a kwa gale mopapa tla o thuše a butilaki ka mo ke gopele go bolela re a fetole pele a fetša go fetola o tla tšwela pele rena re ka se kgone go ya ka gore re šetse re le ba bagolo a re lekane le laspona kua gae that is why re šetse ka kua le bo malome ka kua gae because of a go nente rena re e boneng e le kaone ka gore le nna ka bonna batho ba motho ke sa papa ngwana o mpoditše a re ko go kry-e o na le motho ke tlo go ritela kgane jwa le e tsena jwang kgaetšedi ya ka mo ke ra gore ke bolelela saeteng ya gage saeteng ya mang a ke rena fela e tla kua gae a e lwa le nna yena papa ngwanoke that is why ke bolela ke rena re nyako dula ka kua gae mara wa tseba kgaetšedi ya ka taba gago le papa go ngwana e ne go fele mmakatša o tshepišwa dibolao o kitimišwa ka dikoloi gape yeo kgaetšedi ke molato nto eo gontse le ba re batle go ritela wena o khomotse o sa botse mama gore mogala bole gore wa go nritela ke mmoditše mama wena o reng ge ba re ngwana gago bo mo ritela ke a tseba mara ye nna ye yona ga ke e tsebe ene nna se ba se bonang mo go nna nna ke kore nna mo go bona ke ne le lerato a ke ba belaele selo re bolela ka re ngwana ba tlo mo ritela a ke e tsebe yeo ga mputša yeone o re go boditše gore ba tlo mo ritela o duletšeng a sa phethe ditaelo a kwa ba re batlo Eba. go ritela ka gore ga a hloke tšhelete gape ge ba re batlo go ritela o swantse gore o emelele o phethe ditaelo ee a kere ge ke re a phethe ditaelo nna le ngwane o mollo o mongane bothata le bana ba butaka ke a emelela ke tswa le bona gore aowa e rie mothong o bone bothata jwa gago le bona ba tswa wa nna ba ntshepa ke le ragadi ya bona ene ba sene mma go bona ba sene tata go bona ba ka ba sa ntshepe koko ge monna re o tlo go ritela o ne se o mo tshepišitšeng sona ene o ne bošaedi bo o mo šaeditšeng ka bona ene monna o lwala mosadi wo a mo direlang a gone molao wa lefase le o dumelang gore monna a tshepiše mosadi gore o tla mo ritela gone tše dingwe di nyaka bongaka moremi ge ile tše dingwe tsona di nyaka ba molao ge le bona o ka re relationship ya lena e fihlile mo e leng gore ba le re išana matsogo re ya go bolela le ba molao ba tla re biletša di-counseling ba re galema gobana ga gone ngwana goba a ke tlo dumela gore motho a bethe ngwanaka a ke tlo dumela gore ngwanaka a ritele ene yeo koko e no ba polelwa bošaedi ge le e bolela gore ba ne tšhelete ba phethe ditaelo no a se lebaka la gore a phethe ditaelo ka lebaka la re wa bethwa se se santse a re botse gore o bethelwang se se o bethelwa eng nna motho ke dulang le ena ke ile ka re before ke dula le ene ke dula le o mongwe o le ena ke gore o ke dula papa ngwana o nna moletse go motho le ena a be a ilwa le nna a nyoko ntira tšang tsona so o gore a re o tlo nritela o dula ka swaraganyane gona mo papa go ngwana o tswa go go lwela ntwa a itia o beng a go itia mara a se nka meiša matsogo a se nke ba išana matsogo o nna beng a ntšhetše morago a nyako ntira tšang tsona ne ke šetse ke tlogelane le ena a ne le bannyana ba gage a dula le ba ba dula le ena jale wa mmona gore wo o tswa go lwantwa ya retšeng ko wena a bontšha gore wa go rata go ntšha ka gare ga le ena o ne le batho ba gage le nnoo ge re ka ya gagage ro mo kry-a a ne le batho ba gage wena o ratana wa o re ga gage gaga go dula ka ga gage le mang nna ke mo kry-ile a dula ka gaga ka nannoši mosadi ya gage o kae mosadi ya ga o ile a tlhokofala eba so wena o tsene ka lapeng la mosadi wa tlhokofetseng na a sa monyala okay wa tseba prof lapa le
lapa le ka gare ga mathata a mantši thata ene ke nyako e bia ga botse ge ke theeleditše taba batho ba go tloga mathomo dikgaitšeditše tša rena ke batho ba go se dule ka gae ke batho ba di hamba boa kore ga a kerile lesogana o ya lesoganeng wa boa wa ya wa boa ene ke kgopela tshwarelo on this ne bophelo bo bana ba ba bophelang ke nagana gore ke bophelo bo bophetšeng kapa bo mama a bophelang so is either ka mo gare ga bona ka moka go ka no be go ne le bothata bo borileng ene go ne le ntwe e leng gore mohlomongwe ya baraga a ke tsebe because if o theeleditše kgaetšedi a rena ga ba le mo mogaleng o boletše gore before batho ba mo mmanyetšong gona even before ba etla go kokota mama ba a šetše a dula kowe batho ba ge ba etla go kokota ba etla ka ona makanawe ba tla go kokota mama a šetše a tšwele ka gagabo a dula kowe ke ka mokgwa wa e boletšeng so o ka kgona go bona gore go na le problem man go na le bothata mo okay re go theeleditše ke nana mama la o saka ba ne enka tša bona tše tša gore re tlile mo be ke sa tsebe gore ba ka nna o a o saka ka ntšha ditaba tša gage tseo tša gore yena o dira so le mama ba dira so ke nonagana re ba swana bona o le babedi ba nyaka counseling le babedi ya ne o ka re ke dumelana le yena wena sesi ga botse o kompotše mo go o lebeletše sesi why monno molomong le yena a dula le yena mmetha go mammetha a sa dira selo gape banna wa tseba ge motho wa nyaka thušo o swanetše a bolele nnete gore nna ke bethilwe mare ke bethetše gore monno ole o nkreile ke ne le simon ore o nkreile ke ne le moremi ka kgoneng nkare ke dula le motho ka re go tlogelana le yena ka be ke se ebile a ka fetša lekgwedi ke ile go mo ebile ke sebe ke fola ke no bona motho a ria tše dinki ke timele go mong a se yona eo ke nyaka bana ba tla go ba nyaka counseling wa bona ye kgaitšedi o e bolelang o tla ka taba bjale o tla ka taba ya go kwagala mama why wena ge o fetša go ahlogana le o mongwe go sa fetše kgwedi ebile o šetše o le go mongwe motho nna motho ke beng ke dula lena gore ke nyaka gore o phurologe phošo ke phošo le tlile lenanegong le nyaka thušo nanego le le tsheetša ke batho ba e leng gore dikgopolo tša bona di tloga di bulegile kua gae ntate moremi nna ga se nna motho wa go dula le batho ba babedi ka nako one motho ke tlogelaneng le ena na a dula le banyana ba gage a tsamaya dithabeng wa kwešiša ko ra re gane ka mo tlogela a go ne ntho a nkreileng ke e dira e wrong a e gona le yena papa ngwana a go ne ntho e wrong ya nkreileng vale wo o tsene jwang a ba šitše a ne ke mo tlogetše o mo tlogetše o ne nako e kae ke mo tlogetše ka gone ne ke ne le ngwaga a ntšhetše morago a fela a feta-feta kgaetšedi mogaleng aowa a ke rena a o sela ke a mo tseba a dumelele thušo ba mo thuša a re ke reile phošo a dumelele thušo ba tlo mo thuša o tlo o fola mo pelong wena o mo tseba buang kgaetšedi kudu ga re tla mo gona go tabatše tša marato ke bolela so ke re bane o nyaka thušo ke se ke mo tseba ke ra re go o dula le motho dula ka no fetša 2 years o se ne le motho dula go ne bothata mara go ka no a wa se wa fetša ngwaga mara o setse o bone o mong ka pela o rara wa fola wena go ya ka wena go lebeletše kgaetšedi o kgaetšedi ba mmethela maaka go ba nnete nka siamele gore ba mmethela maaka kare ga ke tsebe taba tša bona gore ba kwane jwa mara go kare ga relationship dula o tswa ka go nngwe dula o fole o se ka kena ka nngwe o ne enka mo go kgaetšedi yaka thušo re tlo go thuša nna re tlo mo thuša ga re ne molato mara fela thušo banna e tswa nneteng thušo e tswang nneteng jwale kgaetšedi gone jwale a ke re ya go le thuša ke nyaka go tseba mo a re tlo go thuša re dumela gore monna go bethe
re dumela re monna o re tlo go ritela o go ritela jwa ha gore a bolele so o lela gore nna ke dule ka kwa go yena a ye mo a yang o ile a re ge ke le ka motšharateng a kgopela ke motho a lokišang dikoloi a kgopela a buto mong koloi ga kgopela a buto ke ba thedi jeno ke ntse ke le busy so ga kgopela a buto koloi o a tsamaya o bona o mong wa nnyane ga fetša mo wa bo o itša koloi eo ga fetša itša koloi e ba mmuši e le gore dilo tše di diragala o dula kua go yena ne ke sa dula kua go yena wena o išitše ke mang kua go yena ka gore mosadi wa bogadi ka magadi ke tsamaye ke kua go wena ke ge ke be ke tšhabao ka gore ke ile ka ya police station ke re ke tshwariša yena o nantšhitšeng morago o a nnamoletše e ke fitlha kua police station bandela ba re ko dira protection order ka tsama ka yo dira protection order e ke fetše fore go sentse gore ke tsamaye mama ke motho a senye ko go ntšhalela le bana ba ka ne ba ya sekolong mama a le gona monaleng so ka kgotsa gore ke latele ba ile ba re 8 nna so ka fitlha lata nako ka gole ke fitlhile ka ma 20 pass 8 a se lata ba leo e ke fitlha ba re mothola na le mo o sepetse wa o sa buelle gape go sasa ne tshile le tšhelete ke nyaka go tseba mo a ke re ba re wena o re wena bo o dula le monno ga gage wena o išitše ke mang ga gage ke tsamaile le ene ke noile le ene ke be ke tšhaba okay ka gore na fela a tsama mo di-partiseng e ke apeile ka montle ka mollo ke mmona a tsama mo di-partiseng and then le nna ke beifa o ba go betha le ne le noši ba go bethela gare ga batho nna ntele ke iša ke tšhaba le ka ga o ile a tsena ka tšhaba mara ga itšedi o ra gore motho a go firile ga botsano thoma go betha o ba go bethela eng ga go ntate mrema go ne ntho ba mpethelang yona enkebe ife gore ne ke ya dithabeneng ke ba le banna ba nkira ke ne le bana ne ke tlo gore ba mpethelang ntho le yena o papa go ngwana a go ne ntho a ntirile ne ke dula le yena se yena o llela gore ya dilo tše a di dirang gore nna ke re senke a ke mmone le ge ke mmona alright jwale re kwane nna re ya go thuša malome ka kapare ka se thuše mosadi o re dumelang gore monna mmete gabotse lentswe la go ritela o re ga a re o tlo go ritela o go ritela jwa o re ko go kreye o na le motho ke tlo go ritela so nna ge ke bolela ka e nako o na le batho ba gage le nna o ne ke le kua makuleng ke mmone a tsamaya le motho wa gage a senge ke complain because a nka re ke ya go wena o tlo ntlapa wa tlapa a bapala wa phara wait a tswa go lelekiša lebile a nyoko o tseba gore mang o mang a tšhabe motho aowa a tšhabe motho lebile a tšhogo selo mara ka se go betho o se wa moria selo gae ka nnete ka papa a gonne go go lwela ka nnete a gonne go go lata gape monna o banna a re lebeleleng taba monna o latile mosesi ka gare ga relationship ya beng a betho a mo tšea mmatametša go yena ka ge a monyaka bole ka mosadi wa gage a emela lehu le bophelo ka mosadi o jale mosadi o ga gakolla monna ola o tla ria bua o ra gore motho a ka go iteela gore why o tlhakanya diaparo tša gage le tša bana di sa goma le o e ka sebe lebaka la go betha wa tseba before ka gare ga relationship go tsena betha go ba go diagetše dilo tše dintšhi kudu malome ka kapa o kgona go thoma lešata ka 2 ke ne le bana ka ntlong lešata ka 2 a ba a tšhaiše ka 5 ka 7 ge ngwana ya sekolong a thome gape mo founung ya gago a senka kry-a nix phone ke rekile phone ke bereka dipolaseng a iphiatla wena go bolela wa bona phone o iphiatletseng a nyake ke tsena WhatsApp mara yena o tsena WhatsApp a nyake ke tsena Facebook motheletšo mo wena mo o re ke sure o bethola di WhatsApp ke khomotso wa profeta yena o tsena di WhatsApp mara profa ke re ge re le ka gare ga relationship ge ke sa nyake gore mosadi a tsamaye di-tavern go ra le nna a ka swanela go di tsamaye ge ke re mosadi a tlogele a tšwe Facebook gora sontse re tšwerile ba babedi re reke mapopotane ya bobedi ge ke reka ne ke sene WhatsApp ne ke sene Facebook ne e sa tšo tsena no ke sa tšo e reka a tša iphiatla be ke kgopela gore go beng le nako ya gore re eng ka kua batheletšeng ka kua ge go kgonagala bolela kgaetšedi yaka la mathomo e sale ka bona katse ka re la mama ka re mama o ne katse ka kwa gae ka molata mo ba dula ka re o ne katse ka kwa gae ile ke kgolo
5:30 ga a fihla kua ka tsenyela re wa ite ka tsela ya tšhima ya diang ya tšhimelela ya gane lotho okay bena be gane lotho mola ka re be le bošego a boela morago mo ba dula a itlogela go be išetse tšhabile a tlogela gona ka mo be ga lotho ebile e lametse le mohlana oh okay a itlogela ka mo ka robala ka robala le bona bomaloma ka ba sengshapo mo monaganong ya kgaitsedi o kgaogile prof lapa le nyaka thušo nke le mpotse mo iša ka mo go mme ka mo morwedi ya gore bolang le yena mo mogaleng o go kae gone jale boxburg ga mang go mang mmerekong o dutse le mmatswala le manna le bana ba o jele dikgomo wena ba tlile ka gae ba te tsebiša wa reno ba tseba fela o leno ba tseba fela wa e bona ntho ke e bolelang prof gore lapa leki ke lapa le le nago le bothata and taba ye ge o ka e lebelela gabotse a e thomi ka bana ba le mme o ne le bošaedi bo ba gore a ye go dula mo e leng gore ka gae ga se nke go e ba le poledišano and then polelo ya fetšwa gabotse gore a ka ya bogadi jwale ka batho ka moka ba e leng gore re tlo re ba bona now ke taba bana a shu o tsene ka lapeng la monna mo e leng gore mosadi mohlomongwe a gileng lapa le monna wo o ithobaletse ke moratho wa wo go jwale o kae o bogadi bo e leng gore mama ka bo yena ga a ja le ge e ka ba sente ene motswadi o mongwe le o mongwe ga a lebeletse barwedi ba gage o šetše a bala gore wo ge ba ka notla ke tlonya ka boka wo ge ba ka notla ke tlonya ka boka jwale šiba bano ba fola mahala ya bona ba sa tlo bethwa ke re ba le monna ga a kry-a dilo tše di sa nyakegeng ka whatsapp banna a re swane ka dipele mara a gone monna wa dumeletseng go betha mosadi kwata gabotse malome ka kapa banna ba patlame ka inako o tlo swara wa swarela dilo tše di sa reng selo wa swarela mosadi we e leng gore go wena go namela vene yena o sepela le o mo monna wa pele so re le banna re santse re leke go etaola ene go ntswe le prof re ka gare ga matšatši a lesometshela a kgatlhanong le tlaišo ya basadi le bana ya so a ke tsebore kgopelo bolela ga teng okay mam nna gona bjale nka se re a sanke ka ba le diphoso mara gona bjale mo keleng ke ne le nnete ya gore a ke ne batswadi mara motswadi yaka ke abuti ene ke mogadi baka mo keleng ke tshepa gore bo abuti ba tseba gore ke kae ba kwane jwang ga ba re ge ba bolela ba bitša ngwanaka ba reng le bana ba ka ba tseba gore ke kae nna ene ke tsebe gore bona ba rate mo nna keleng ke tseba ba etla ge ba le ba boelela go kwane abuti go kwane mogadibo ke batswadi baka go lokile mama mara wa bona maele a ene bošaedi nna ke last born le kgapela ke boletse ka re nna ke last born ene mathata ke a kry mara gona bjale gore re rarolle a ba sa bolela tšela tša mosegare ba šetse ba re mama nto ngwe le ngwe ke metšolong ke mama jale re tlo rarolla ka ra e sa le tša mosegare tharollo e tlo ba gona mama le tlo kry-a thušo mara maele kapa se nna ke nyakang go lemoša sona le go go bontšha sona ke gore mosadi wo mongwe le wo mongwe o swanetše a be jwale ka pekwa ge a ne le matsuana ga ge pekwa e fofa godimo o swanetše a netefatše gore o apeša matsunyana ga ge ka diphuka matsunyana ga ge a bolokege gore a seke a ja ke pekwa ke dumela gore le ge e be e le gore ba geno ba ile go wena ba re sepela and then ba tletle ba re ba ge ba tlo o feleletša then ya ba gona ba tlang go tšea le bana ke dumela gore o be o se wa swanela go thabela lenyalo go fitlha mo e leng gore o ka dumela polelo tša batho ba ka gae wa sepela wa šia bana morago
if e le gore ba ne phoso tša bona mohlomong le gore ba tephe masogana ba dule kowe ba die dilo tše ba di dirang ke ka baka la gore ba hloka lerato la mme o ka no be ke sa bolela mama a kere le ge o ka tlhowe ya go bona o ba hlola a o dule le bona taba go hlola motho le go dula le motho ke dilo tše di fapaneng a di swane then ge o dula le bona ka nako ye nngwe le ge ba go palla le ge o ba kgona mara ba kgona go bona tše dingwe tša tše e leng gore wena jwale ka mma go bona wa di dira gore ba ka ba mehlala o ka ba mohlala o mo botse go bona ka nako nngwe ge ba le ka gae ka nako nngwe ba ka no phentse ba ija ke ditlhong tša go no tsamaya ba ye go dula banneng ka baka la gore wena o gona ka gae mara ka baka la gore ga o gona ba no tsamaya ge wena o fitlha gore o tlo ba hlola wa kry-a ba se gona ka nako nngwe wa kry-a ba le gona so maele ya ka ke gore basadi ka moka ba ke ba tsebang mo ba dutseng gona ba dutse le bana ba bone ke magadi ba nyetswe ka bana ba dutse koo ba nyaletswe malapa ba dutse koo le bana ba bone motho wa mme ga se motho wa gore a tlogele bana a ye go dulela mola a re ke tla phentse ke ba lebelela wa e bona mama kore ke nagana gore ke ye nngwe ya phoso ye o e dirileng ya gore o dumele gore no a gone bothata nna nka no tsamaya ka tlogela bana ke phoso ke bonang o e dirile ka gore jwale ka mme nkebe o lwetse gore bana ba ka ba swanetse ba be mo nna ke leng go tshwana le go njwala ke wa bona phoso ke gopela tshwarelo mara le bona ba skane gore ka gore nna ke te bona phoso bana pa ba itira bana thata ba fele ba ipona gore le bona ba godile mama re swantse go thuša motswadi ya re ba tlo go thuša mara ke bana kore le wena go njwale o sa le ngwana ka lapeng la gena so le ge ba ka gola ya ba kgekolo ya ba eng e tlo no dula e le bana mo go wena ene ge ba tshwenya ke tše di ba tshwenyang ba swantse ba tle go wena o jwale ka motswadi ya bona o ba eletse whether ba tšea maele a gago or a ba tše mara o swantse o ba eletse ene o swantse o gopole gore jwale ka motswadi ditiro tša go swantse e dule o lwela gore e be tše di hlapileng gore bana ba kgone go tšea maele go wena ene o tlo o kgone gore go ba kgalema ba kgalemege jwale ka nako nngwe go le motswadi ditiro tša gago di swana le tša bana a o kgone go kgalema bana ga botse ka baka la gore le wena o mo go bona wa e gopola gone kgaetšedi tša rena tše ding di ile tša tla mo o mongwe a re ke ne 5 ya bana o mongwe a re ke ne 6 ge re botšiša sese ya bona re ei jwale wena bana ba bano ba le bana and then ba phela solo so wa se ba kgalemeking a raua le nna ke swana le bona gape jwale nna ke ne 10 jwale ke yona ntola ya gore ge o mogolo a le gona ka gae a se gore o tlo dula a le perfect ke motho o tlo dira diphoso ene mme le bana ba gage ba tlogele go itira bo modimo ba balle batho diphoso le modimo a balle batho melato mara go ka kwa bana ba ke especially kgaetšedi ya rena mola kgaetšedi ya rena o na le enga ke dumelana lo la ga re o hloka counseling le mme o na le yona mama wa tseba o ka nka go balla melaetša 8-10 mo no ntheeletse mama we mama theeletse wa tseba re o kwagala ka gore o ne bothata mama theeletse wa bona yona nto ya go palla ke go theeletša ge batho ba bolela o nyake go no bolela waya ke yona problem nka go balla di-comment tše ka bantše 10 mo batho ba bolelang gore mama wowe o ne le problem shidi wa di bona nka go balla tšona batho ba bane le rena ka mo ba re theditše ba le kua gae mara ba kgona go kwa gore o ne bothata gape gore motho o ne bothata o mo kwa ge a sa kgone go homola and then ge o mmotšiša o nyako go fetola ba go hlalosetše wa e bona so go sa dumele wa bona tšintši tša ka mogae tša mathata mogala bo o tlo le thuša mara taba counseling ke nyaka gore re itšeng serious nna le lena o bolela nnete malome ka kapa koko o ne bothata nna tseba bothata ba ka ke nabo ba gore a ke re wa mo a tsare bothata gore di-problem tše ntšhi gona jale nna ke right a ke re bophelo bo ke beng ke bophela ka molaga ke šetse ke botlwaetse bothata ke gore ka molaga e ka mola go ne le batho and a gone motho e leng gore wa lebelela ka mola lapeng gore mo go senyega mo go senyega mo swantse re nna nto nngwe le nngwe ke e lebelele le e sa nnyakeng
gore mmere kwa banna ko tse wa e bona mara nna ke la spawn gore ntongwe lengwe ka molapeng swantse gore ke lebelle ye le leng gore inyaka banna swantse gore ke lebelle ene banna ba gona banna bale ke banna ka gore eno ba banna ka ge le gore le ba bona so gore ke banna fela ba go tseba ba ba tšeetse megopolo bale go šetse lena le basadi ba megopolo a lena e sa tletseng e sa feletseng gobane ba le ba bona gore ke balwetse ba fokola mogopolong a kere le rialo a kere jwale koko o swanetse o tšee maekarabelo a bona gobane bona ba gona fela go swana le ge ba se gona jwale wena o leng gona o feletseng tšea maekarabelo a go thuša banna ene jwale nna ka mola ke tšea maekarabelo a banna mola ke sene selo wa e bona a ke ne selo mara ke rwele boima jwa batho ba bantši ka mogare ga lapa a ke gane koko ga o ne selo nto re nyakang ke tšwelo pele bana šiba bolela le bona tlatšanang re boneng gore jwale ba ka se dumele jwale ka tšhelete a ba dumele dilo tše ntšhi di pala ka gore ba swara tšhelete ba itebelela tša megola ka lapeng ba ro se ka re botša ka lapa la geno se sewa le sa thuše mama ge le swere tšhelete nna manjo a senge ke a bolela because of ne ke bereka dipolaseng nna ge ke bereka dipolaseng mama a no šala le bana for mosegaro mantši bana a tetsamaela re a lokiša re bolele tšeo tšaga gore bolela ka tšhelete ya go lokiša e leng kgale ke bolela ka mola ke re ntšhang tšhelete re lokišeng ba re nna ke ba botša ka lapa la a re topeng ba theeletše nke re ko ba theeletse re ba reng re ba fe chance motheeletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM di abela dipitša di a kgakgatha wa tseba di abela re ka gare ga sealemoya ka gare ga mogo go parara mo e le gore re lebeletše taba ya mme le bana mo gabotse go nyakega tšwelopele magagešo ka baka la gore ge diphošo di diregile go bolela nnete taba go šupana ka menwana ga e sa thuša selo 064-858-2771 064-858-2771 ke mo o ka re hwetšago gona go ba letlakaleng la Facebook ya rena ya 064-858-2771 go na le di-voice note tše pedi tše tharo fa okay MSRS o mo moyeng dumela MSRS dumela Thobela ke a kwala ile a kwala tšwelampe alright ke mogala jolo di ka mora mogale jana a re a leboga a bona e ke tšedi taba ya batho ya ka go ne le bothata yo bogolo go tlogelela mola go mmago bona ba mohutamang bothata yo bogolo wa go tloga go mmago bona o ile ka mahlong ka pelong pele ga ge dilo tse di tlošale ge bana ba bagolo ba no golela mo e leng gore a ba ne lerato mma bona le bona ga ba tšhetšana okay jwale gore go dilo tse di ke di loka ge o ka loka mmago bona bana ba ba tseba mmago bona ba mmona ba bona gore ke mmago bona ke mo dilo di tlo kaonafala ka baka la gore ba tlo kgone go dula fase ba tšhetšana tšetša ge ba sa kwešišane o mollo mongwe o bolela ka mokgo ga nyake gore o la fetole ao kore ba no kgakgana bothata bo gona kua modung mmago bona le go mathomong o ile a thoma ka go tlotsiwa ka pele ka naaroswa le legae ene mola e le gore yena o tiputsa o re ke yena phejane mola go esile ga bone mosadi wa phejane a gone mosadi ya phejane mosadi wa phejane ba re o dula ka lapeng o hlokomela lapa la mmago le tatagwe ga go ke ge yena a itile mara ge o ka thušega yena mokgekulo a kgone go bolela le bana ba ba gagwe dilo tse ka moka di tse o kaonafala ka gore nto ngwe le ngwe e dudiša ke molomo ene ola o mongola wa le mogaleng a bolelang gore ba nyaka counseling e kang go ba thuša ya mathomo ke ya go ba aroša mo ditlhaologanyong e sego ya go ba bolediša ka molomo ba santse gore ba arose mo ditlhaloganyong
ba kwane pele ba tle ba kgone go tseba kore ba temaganyiwe ba tle ba kgone go tle ga ba bolela ba kwane ge le re ba rošwe ditlhaloganyong le ra jwang papa ke ra ka baka la gore ankere ga ba kwane ka polelo ene tlhaloganyong ke bolela thuso ya setso ka mokgwa re na re maaforika re thušanang ka ona e be bona mokgekolo a thušiwe pele a ge e le gore ba sentse ba dula ba se ba bolela ntle le ka mokgwa gore ba thušiwe a go ne le gore ba katle ba kwana ka gore ga ba tsekeane mokgekolo la sepetlele bogadi ntle le tumelelo morodi o sepetse o dula le monna wa motlhakišang ola o sepetse o dula mo a dulang le ena mo ena a ileng jalo wa bona gore dilo tse ke maphaga a gone gore di kopane ntle le gore di kopantse ke ka baka la ge e le gore ba tlemaganye ke ga ka mokgo nna ke e bona mogale ba tla e bona ba bangwe a gone molato o meipa re lebogele kudu go bolesana le na bošego ba lekgono ke a leboga thank you 0648582771064 8582771 ye o itheleditšego ye ke motse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96.3 FM thobela ka makgašong ke le hloka yina ano zama bolela speedi mara a re ke tšwele pele gabotse gore basadi ba tenyadiše gore bothata bo tloga bo le ka mo gae tonto go lokišwe ka mo gae ka re ntho e lego ka mo gae e ya boloeng ka re ke selo se se lego ka mo gae bothata bo ka mo gae dintwa tše tša bona di hlola ke tšona dilo tše di lego ka mo gae ka re ke kwiša gore basadi ba bona bana ba motswadi ba dula mo banneng and then mo banneng bo gona se ba se tšhabago and banna ba šetše ba bona orawa bana ba nkare ke botšhabelo ge ba tlile ba go nyadiša ba bona gore mathata ka kwa gae ba tšhabetše so le mmago bona o tšhabile ka kwa gae ka moka ba tšhaba ka kwa gae ga botse bothata nkare bo ka mo gae ga go lokišwe ka mo gae dilo tše di lego ka mo gae dinoga le dilo tše di lego ka mo gae dikatse le dilo tše ba di bonago tše di lego godima mazenke ke tšona tše ba dirang gore ba tsamaye ba ilo tenyadiše ka re mathata ke mathata a lego ko gae ba tšhabela mathata a lego ga gabo bona ande le mmago bona o ba ile go batla ba tlo kokota ba kokoteng na išitša dula kwa mo a dula go gona mo a tenyadišitše so ke kgopela gore ba lokiše ka mo gae and then dilo di kgone go boela sekeng bana ba kgone dula ka khutšo ka mo gae gore ba kgone go ba nyala ke a leboga thobela re a leboga thobela tate ka kapa le tate borebi ele o ba ka botlhabana ke ba theditše botlhokaina tlhokaina le ngwanabo le ba go bonelela ke sekakabele ba swana ke dikakabele ka moka ba ne dipolela ba kore ba fetolana ga go loke selo ka nnete ba nyaka kalafi batho bao ba nyaka kalafi batho ba bararo bao wa lwewa ke ntwa fela boe go ne nyakega kalafi ande ba seke ba naganela gore ba go bona wa loya ya boloyo seke ba di naganela batho ba kgona go šomiša botho ba bona ba le ba bararo jole ge ke ba theditše ba letša ka gano ka moka ke mma go bona ke tlhokaina ke o ba le bofone ba letše wa le bofone o ka re o ka gona e le tlhokaina le mmaga ba letše ka botse ka re ba fetolana go nyakega tlhompho ka gare tate borebi ko ba bona bone batho bao ba nyaka thuso gore ba nyaka thuso ka gare thuso e kgolo o ba beiwa ka thabana ke šaetša ke re yalo le be le bošego bo monate dako ke maikutlo prof ba romela ke ba theletše ba bolela se ba se kwago ntate ka kapa ke dumediša ke le tlhokaina ka motafolokopo ke re ke tsamaya mo latabeng e la ba reng mama o re mo
tlhako ya pele e gatileng le ya morago e tlo gata. Mama o nna bogadi mo e leng gore ga a nyadiwa. Sestere o dula le monna e leng gore wa motia. O mongwe o dula Middelburg le Matswale. Go ra gore tabela ya gore mama o e boletsa re tlhako ya pele mo e gatileng le ya morago e tlo gata. Ke bona o ka re e tsamaya gona ka mokgwa. Right. Okay. Morwa motjha le kae mokgonyana? Mmediša ngaka malopo ka moo. Ra e kwa taba. A ke no re mo go di kgarebe tšeo. Kgopela gore nke lebelele tlhompho bana ba ka go motswadi ya lena. Nke lebelele tlhompho. Le tsebeng ga botse gore motswadi ya lena o bile le maikarabelo a sa le emile. A ba le maikarabelo a gore a le tliše lefaseng. Ha le fepa go tloga ka tšatši la mathomo ge le tlile lefaseng. Go fihlelela gone jwale ka yona nako yona e ba le maikarabelo. E ba le maikarabelo. Ke ra gore motswadi ya lena o ne le maikarabelo thata ka lena. Jwale tšeo le di bolelang keng mo go yena? No, ebile la nkgatlha ka taba gore le bolela ka tumelo e le leng ka gareng ga yona. Hankere tumelo le leng ka gareng ga yona le tsene mola lengwalong la le fiti ko 26. Hankere mola go verse 14. Ge le sa mokwe modimo wa lena ga go ne mo le yang kwa motswadi ya lena. Tlogelang go ratharatha ka mokgwa le ratharathang ka gona. Go nyatša motswadi le tepakela mathata fela madimabe. Ene jwale a ke botse motswadi ta ko go botse mama. O ka se itšoa go dula le monna bogadi gomme ba kokotile fela. Ba kokotile. Tlogela go tenyadiša ka bana ba gago. Tlogela go tenyadiša ka lefase. Ba ino kokota. O ka se ba tloga wa ya ko bogadi jwa gago. Ene nna dilo tšeo re di kwa mo go di bolela. Gape o ne o tlanya maleme. Kore o ne o tlanya leme. Kgane go diraga jwang motswadi? Aowa go phele ka boiketlo ka lapeng la gago le bana ba gago. Manna ba ka gareng ga lapa a tla ka ona mokgono. A ke le lebogeng. Thank you. No jwa ka matlala Ramoshebo banna wa kgalemela mokgekolo. Tobela malome ka kapa le Dr. Moremi. Ya le tamišago bošegong bja ka tšeno ke sekhukhwi sa Sethole ka Kgobokwane Newstel. Malome ka kapa le Dr. Moremi gate le kgone gona le hlatlagile ka ye kgolo ka nnete. Ye e tloga e nyaka bapedi ba nnete ba go ikana ka nnete. Hai malome ka kapa teach me professor. Ke theeleditše ke le ka Kgobokwane Newstel. A mantši a ke ne ona yona ya lehono a pediša sharakane ka nnete. A ke kgone go kwešiša pele morago fela kwa olelwa. Ke hloile tsebe ke theeleditše le go ithuta tše ntši tše ke di kwago lehono mo go seyalemoya sa MCRS. Danko le gole Dr. Moremi le malome ka kapa le gole le godimo le a se aga setšhaba. Danko No
re a lebogahle re a leboga professor ba re gole re ka ke tlou yeo e binago ke ba ga moremi ba buletše ba theeletše ke nagana gore ba tloga ba kwagetše kudu gomme le ka no tša sebaka se prof la e ritela jale ka sebaregare ke tla ritela kgaitšedi a rena ka fa ke mokage lefetša lebe le ba fe di-phone number gore ba kgone go tseba rena ba tloutša ba roka ba hwetšagala ka joang le bao ba nyakago go tliša mathata tharollong a ke le lebogeng batheeletši ba Motse Community Radio Station ke leboge ka dikgokaganyong tša leago ka di-Facebook balli ba rena ba letšatši thokolosi e tšwile le kgono le tlile go thušega ba go fa maele ba lefile mama ke tlo go thuša le bana ba gago ke tlo go thuša ka tše ka makana ga tšona o tle le mogalabe tata go bana ba le yena a tla kry-e thušo le bana ba gage ka lebaka la gore ge re thuša wena o nnoši e tlo ba bothata jale le yena santse le mmotse tlo le thuša dilo di loke di sepele ga botse le šata le fele go loišana go fele bana ba robale ga botse ka gae megopeo ya dimpša e tshumilweng meleko e boele go beng ba yona le lena le kgone go loka le tšo ka mogare ga seemo se go ne ntho e ba e bitšang gore ke family curse ka sekgowa moleko o e leng gore o berekile go nore o šale family morago ba no riagalla ke ntho e tee ya go swana ke se se hlagang ka gare ga lapa la gago se se nyakang thušo le hlokang gore le tšo ka gare ga mathata a ke tlo le thuša ka go le hlapiša ka ditaelo fela santse re ya go nyako tseba gore bana ba geno ka moka ba masogana why ba ba tšeetše dikgopolo ba ba go baditše mogopolong ge moloi ya loya ngwana a mmetha ka moleko wa gore a latlhegele ke kgopolo go tswalela lapa ngwana le sogana ge ba mošešere kantšha go šala lena le ne le nnoši le basadi le tlilo nyalo le ka sešale le ngwana a seng ga botse ka gae gona potšišo ke gore wa e le sa nyale ngwetši ya lapa ye ka tsoša lelapa la mamago gobane ba nyaka go nyalwa bana ba gago santse ba boe re tle re ba bulele lenyalo ga botse ba seke ba tikiša bogadi motho ga a tikiše motho o atla o a kgopela jwale le tlo tla gae taba lena ka išala morago ra bona gore bereka jwang nomoro tša ga moremi ke 079 170 9862 or le ka founela 060 959 0303 ge o nyaka buka o founela 060 959 0303 ke mo e leng gore le tlo re kry-a gona thušo yona mama e gona re tlo lefa yona ya ka mehla le ka matšatši sese o ke mmago lena motho wa go tseba wa go tsoga bošego o kgona go dira gore mmago lena e be yena ba tšeang seriti sa gage ba se šomišana ke kgopela gore le mothušeng o lebelege go tloga bonnyaneng a le godiša ka magetla a gage a le nyakela dijo a le ruta go ja a le ruta go bolela a le ruta go abula a le ruta go ema le kgono le basadi ke kgopela gore le seke la mo fetogela gobane tše a le rutileng tšona ka moka le kgono le ya dikgono ke kgopela gore le mokwe ke mmago lena seke la bolela go feta yena e reng ga a bolela le motheeletše mama bana ba tlo dumela se sengwe se e leng gore wa se dira sa phošo ba go tlogela e re ge ba go botša o ba theeletše ke bana ba gago o tšee maele a bona re nyaka gore lapa la gago le agege ga botse ba godile ge ba leso ba godišitše ko wena na se rena o bo o ba godiša gore ba tla ba fihle mo ba leng gona jwale thušo ke tlo go fa yona le bana ba gago le motse wa geno re tla le thuša mara ka ge o dula le mogalabe ke kgopela gore o re tlele le yena ke a leboga ke lebogile kudu malome ka kapa batheeletše ka moka bašomi ba re šomang le bona ba ba tšereng matsapa ka go tšea didata tša bona re a le leboga bagešo
re a leboga professor, re a leboga hle mongaka. Dinomoro tša pitšeng tše kgolo magagešo mo e le gore le gona le ka kgona go romela mathata a lena ke 066070341 066070341. Nnete fela ke gore kgaetšedi aka bana ba ka se tsogile ba goletše motswadi ya bona ebile ga ba swanna go golela motswadi ya bona. Batswadi ba rena ba kgona go dira diphošo tše re kgonang go di bona ka mahlo, mara re swanetše re ge re ba fa diphošo kapa re ba bontšha diphošo tša bona, re ba bontše diphošo re ikokobeditše ka hlompho ke batswadi ba rena. Ene re ka se tsogile re bile thaka tša batswadi ba rena le ge re ka rata. Jwale hlompho e godiša batho. Mama, go ba motswadi go hlokega hlompho ko baneng. Ge o bolela le bona, o bolele le bona jwale ka bana ba gago, o ba hlomphe. Ditiro tša gago e be ditiro tše e leng gore bana ba gago ba tla kgona go go hlompha ka tšona le go go tšhaba. Diphošo di a diragala mo maphelong magagešo, re dira diphošo, re phela ka diphošo, ebile molomo o a senya, ebile molomo o a boa o a lokiša. Mo e leng gore go senyegile gona go senya ke molomo.